2017 сылы Илдархан Игор Борисов ыччат сылынан билдербите. Онон бу сылга ыччакка анан элбэх тирәһиннәр болулар. Бүлү улуугар Эдэр ыччат сылын чарчитинен улуус ыччатын керага чүгейге гуяр арас таһаннак тирәһиннәр ыдыллалар. Ол курдук аксынге маңдаги күнүгар бүлү улуун Эдэр ыччатына жекерген политикатын отделын тириитинен кыгыл сыр бөһөлөгөр бүлү улуун Эдэр ыччатын түмер. Эдэр ыччат биир сомоҕо ден бэхис төгүлөн ытыллар олус интерихиней олут сергех фестиваль болан аста. Фестиваль сүрүн сылынан кас видди эдеркехини талаанын арыйы онна арас тирәһинерге көктөк болутун сүргүтүү болар. Аныгы үйө ыччата курук үлага сылжар өрүү бакое соқ болар. Онол дебекке бу фестивальга бүлүү коратыттан корат осколаларын кыгыл сыр, тыылпы, халбакы, балагатчы, кагын, чинеке, өкүндүү, бөтүн, тахагар, кампа, жөккөн, илбеңе тәһилектериттен ону теңе тылгыны онна маңнаги күлет кулбохукта командалары келен опсая онагас команда кытынна. Регистрация түмүгүнөн алан көрдөккө бүкүн 217 Эдэр ыччат бу браһанникка келен дугуя сыннанылар, үйөрдүлөр, көттүлөр. Фестивальга улуспут баһалга Сергей Николаевич Винокуров келен мустубут ыччаттарга бэйдин бага сынаатын терте, онна улуспут сайдыдыгар Эдэр ыччат сүнкөн кылаатын киллерерин тоһоголоон туран этте. Здорово, что, как мне сказали, здесь 18 команд, 218 участников. Я думаю, значит, это в последнее время, наверное, рекорд. И здорово, что этот фестиваль проходит именно в сердце газовой промышленности нашей республики. Вот, это в поселке Казалцы. Вот. Ну, в последнее время молодежь все больше и больше начинает как-то более как-то что ли активно занимать передовые позиции. Очень много сегодня у нас молодых руководителей. Вот, и значит, вот количество молодых руководителей с каждым разом у нас вот растет. Это нас радует. Почему? Потому что молодежь, это мы все понимаем, завтрашний день нашего улуса. Вот, и то, что вот сегодня молодежь так активно занимает передовые позиции во всех отраслях нашего народного хозяйства, вот, говорит о том, что все-таки мы, Вильвийский улус-район, уже начинаем довольно-таки серьезно развиваться. Завершается год молодежи. Год, значит, это по республике, по нашему улусу год имени Марка Николаевича Жиркова, нашего первого профессионального композитора вот, нашей республики, выходца вот, нашего Вильвийского района. Вот, и завершается, надо сказать, довольно-таки на хорошей такой вот ноте. Вот, на хорошей ноте есть хорошие результаты вот, уходящего этого года. Мантан сылгы улуустааҕы Эдэр ыччат онна жекерген политикатын отделы начальника Николай Николаевич Харлампиев маннык кабааннаак тирәһиннәр Эдэр жоңга наһандаадалагын Эдэр ыччат орола аныгы үйяга үрдүк таһыңга турарын белетәтә. Фестиваль спортивный көрөхтәһиләре волейбол, көрдөх стартар, канат тардыта, кыгыл сыр спорт салатыгар болла, онтон культурный чаha, леди молодежь красавицалар конкурстара, ыры үңкү көрөхтәһите нефтяник клубка ытылында. Көрөхтәһиләр түмүктеринен опсай түмүк тагыста. Ол курдук бачоттаак үс местени бүлүү коратын командата ылла. Салгы 2 местени бүлүүтәгы маңнаги нөмердә Гавриил Йосифович Чиреев атынан орто школа Эдэр коллектива ылла. Онна Эдэр ыччат биир сомоҕо улустагы Эдэр ыччат фестивалин моңутур кайылактарынан болулар. Бүлүүтәгы үс нөмердә герой Николай Савич Степанов атынан орто школа Эдэр эрчимнәгы ыччата тагыста. Эдэр ыччат биир сомоҕо аттан турамыт быйыл бириге командабыттан бүбәтте болан калемет кыттахачабыт. Ол курдук спорт көрүннеригер барытыгар хилахты кыттамыт үйрен көтөн турабыт. Билигините көрдүктөр керек олар боландар конкурстарыгар үнкү бити онна ыры конкурсугар эме охана вакыты кытынды бит. Онна манна дагатан туран тяктын багарабын. Билүүччата курутун индикиге эрелле кыйыга жулурда бир сомоҕо болуннарден багасанабын этебин. Бүлүү ыччата өрүү биирге биир сомоҕо эрчимнәк ыччат болук кайын.